Veliki transfer, Pašalić ide u Englesku, Rijeka dobila ponudu jaču i atraktivniju od danas Bliskog istoka, Rijeka Korvin 0 i 1-0, Mladen Devetak, novi igrač Rijeke. To su neke od stvari koje ćemo komentirati u današnjem videu. Rijeka će uskoro vjerovatno realizirati jedan od većih izlaznih transfera u klubskoj povijesti. Jedan veliki engleski klub već je poslao ponudu na Rojevicu za Marka Pašalića. Ponudu koja daleko nadmašuje bilo koju do sada u medijskim špekulacijama spominjanu Dinamovu kombinaciju, a jače je i od one koje je Pašalić ovog ljeta odbio s Bliskog istoka. Englezi su zapeli svom snagom i silno žele riječkog bombardera koji je u godinu dana od zaeuropske pojmove nogometnog anonimusa došao do hrvatske reprezentacije, član koje je bio i na europskom prvenstvu. Kulira se da se radi u Wolverhamptonu te da oni nude 8 miliona eura uz bonuse. Te bi Rijeka odmah dobila 6,5 miliona, a kroz neko vrijeme bi dobila i tih 1,5 miliona eura. Realizirali se ovaj transfer, to jest prihvatili Pašalić ponudu iz Engleske, Rijeka bi morala ozbiljno ojačati momčad u napadačkom dijelu. Rijeci treba 8 miliona eura da zatvori budžet za nadolazeću sezonu, te imaju profit od 4 miliona eura koja mogu iskoristiti za neki povijesni ulazni transfer. Ukoliko Rijeka uđe u Konferencijsku ligu, opet će biti 4 miliona u plusu, čak i sa tim novim pojačanjem za kojeg bi se platila neka odšteta velika, jer se toliko dobiva za kvalifikaciju skupine. Riječani pregovaraju sa Wolvesima da puste Pašalića da odigra prvo kolo HNL-a protiv Lokomotive i prvu utakmicu trećeg pretkola u četvrtak protiv švedskog Elfsborga. Kad su od pojačanja na Rujevicu stigli vratar Posavec, stoper Majstorović i krilni napadač Rukavina, a najnovije dosadašnje pojačanje Rijeke je lijevi branić Mladen Devetak koji stiže iz Palerma. Na poziciji Pašalića ima dva igrača, Bruno Bogojevića i Šimuna Butića. Ako Rijeka misli ozbiljno u Europi, HNL-u i kupu, moraju dovesti kvalitetno desno krilo jer Bogojević ne može i ne smije biti rješenje jednog kluba koji ima ambiciju igrati skupine europskih natjecanja. A 18-godišnji Butić je veliki talent, no njegovo vrijeme tek dolazi, te je za njegovu karijeru najbolja nekakva posudba ili da svaku utakmicu pri kraju dobiva po 10-15 minuta prije kraja. Hajdemo sada prokomentirati uzvratni dvoboj Rijeke i Korvin 0 na Rujevici. Rijeka je slavila rezultatom od 1:0, Riječani su slagali predivne akcije, ali tri stvari su im stale na tom putu do pobjede. Ozljeda prvog golmana Zlomislića, stari problem realizacije i norveški sudac. Potpuno se pogubio taj sudac koji nije sudio dva čista crvena kartona Rumunjima. Prvi je trebao biti u onoj situaciji sa Zlomislićem kada je napadač Korvin 0 uklizao Zlomisliću doslovno u glavu. Golmanu Rijeke je pukla arkada te ima rezov oko 7 cm pored toga. Onda drugi crveni karton je trebao pasti kada je golman Rumunja uklizao u noge podignutim džonom napadaču Rijeke Jorgeu Obregonu tamo negdje pri kraju 90 minuti. A još i takako je potrebno napomenuti da se to zbivalo u kaznenom prostoru gdje je trebao biti dosuđen penal, a pametan sudac nakon toga kaže puštena prednost koje nema kod kaznenog udarca. No je također napomenuti sporan penal koji je dosuđen u korist Rumunja. Naša je Rijeka mogla pobijediti puno uvjerljivijim rezultatom od ovoga, bez problema je mogla puknuti petarda na Rujevici. U tom slučaju bi se u komentarima službenih stranica pisale riječi hvale zbog tih 5-6 pogodaka koji su bili bliže nego šta mnogi misle. Sve su samo najbitnije prolaz u sljedeće pretkolo. Ako se bližimo kraju ovog videa, u nedjelju Rijeka dočekuje Lokomotivu u prvom kolu HNL-a, nakon toga Rijeku opet čeka europski ispit u vidu švedskog Elfsborga na Rujevici u trećem pretkolu Europske lige. Dragi gledatelji, to je bilo to od današnjeg videa, nemojte zaboraviti subscribe se na kanal ako vam se svidio video i moj kanal i ja naravno. Vidimo se nekom drugom prilikom.